who gives this woman to be married to this man? မေမတာကဟီလာတလာမပုတ်ဆူတလာမပုတ်ခွာလဲတာတို့တေတို့ခေါ်လဲတညာကြီးတွေကလည်း Yeah. You may be seated. Dear God, we come to you this morning and we ask your blessing on this couple. We pray that you will protect them, guide them, give them wisdom, help them to be a blessing to others, and help them to follow Jesus Christ in all that they do and make him the center of their lives and their home. Now, God, we pray that you will bless this union that we have together now. And in Jesus' precious name we pray. Amen. Yo yo siweda mo beti lo kwa kanyo di boda weto di buksa da weto ki do yo ti lo kwa kanyo di agoda weto ti lo we le yo agono pomu do pukmani ti lo we lo mata di ni do tala pukmai ka hatada mo ba do ka blita su pomu o do tala kwa kia ni ke ke thwa twi kho de nya kho lo tala ka sa khri ma lo we le ta yi we to ni mo padogna ta ko ki wala ti lo kwa kanyo le khotini ti lo o pukwa ga pomu ga ti le pha ba ba do siweda mi di ni do pukwa ka hatada mo do ba do ka blita do ma do tala kwa kia ni ke ke thwa ta twi kho de nya kho lo mata di ni do te mi le ba kwa kia ba mi te twi kho de nya kho lo mo di ni do tale yo pa ku we ni mo kwa kanyo ti tu tu kwa ri tale support lu ma lu we le ta yi we ko ni mo padogna ta ko ki pomu te pa lo ti tale ti wa phola di le ka sa to ni ki age di wa mi ma ko di khri se ko mi ta ko ko ato ni do we da ni mi pwa ki kho ki ba no ko da no mata di ni do di ta ko ko le khri phola to ni mo ma ti ta pha ka pa lo ta le wa da we phola le ta khela bu di ni to ki ko khwa te e fi ma di creator ko do he lo kwi ta le o di to akama social le ta te solity le ta kli ka tha ko di to pa le amenya da we da o ko do la ka po do me tu me go ni gi a phit tui ni gi da di ni to pha mi gi to ba me di to ka so si do te di tu mo la ma no di ni to pu khwar pha we e ma di we e ma da we di e no ko da we to ni no pa le e ma da we ni e ta da we lo a we di pa le ta he nya da we to no ba no da ga ba mi a li we do ike kwa ki we di kri ike kwa ki ta ko to ni no a we di pe mi no ko go ta pha no mi ta ni ko do pu khwa ha ta da mo pa do ka bli ta do ma do we ki ya ni ke ke tho de nya kho lo So I'll take honeymoon to be your wife, to live together in marriage. Mina so sagne so ke hi ne no honeymoon di to ke min ma do ko bu du kho le ta do pho bu ne ya Do you, honeymoon, take Sir Saul to be your husband to live together in marriage? Mina no honeymoon ke hi ne so sagne so di to ke min wa le ko bu kho le ta do pho bu ne ya Sir Saul, will you repeat after me? I, Sir Saul, take you, honeymoon, to be my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part. And I pledge my love to you.
Honey Moo, would you repeat after me? I, Honey Moo, take you, Sir Saul, to be my wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part. And I pledge my love to you. Could I now have the rings? And represents the purity and faithfulness a marriage relationship is always to have. So, Sir Saul, will you take this ring, place it on Honey Moo's finger, and repeat after me? With this ring, I thee wed, and pledge my unending love for you. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. With this ring, I thee wed, and pledge my unending love for you. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now there's another song. พอเธอรอคิดแล้วตัดตาไปดีนะเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Pledged your love for and loyalty to each other, Okay, cứ ở lọt cứ thả là bây giờ thả cho đất sự tự gạt ở gạt and have sealed your pledge with rings and with the unity candle, từ đó phó từ sớm phụ sự còn đó cứ thả ở lọt lên tí thứ đó thả sớm phụ lên như vậy là bên này thả sớm phụ by the authority granted to me by God, đó thả hết số khi cũng mong là hết pháp tu đạt được sai hóa this church đó thả phụ vậy and the state of Arkansas, đó Arkansas có sớm phụ vậy I now pronounce you husband and wife. khi như bà phát lên từ mình ở đó mua đi này đó What God has joined together, let no person tear apart. ta lên sai vào bà cái này một quả tiêu chụp hàng ở đây I now present to you Shersal and Hanimu as husband and wife. khi như bà phát vào lên so sắc này so đó mà hắn muốn này mình đâu mua đi này đó Shersal, you may now kiss your bride. so sắc này so cái này muốn làm một cái lý And now we will hear from Shersal's brother-in-law, Tamu. khi chúng ta buat tak boleh sesuatu itu dah boleh buat. Okay, asokutani per siblu wada kesayalo. First of all, I would like to thank God. Di to tininya ye awada honeymoon or second saw at the to plot tani. As you see today, the wedding for Sagnesaw and honeymoon. Per head of Papura do per head of Tuputa Kudo wati ni no. We come to celebrate and rejoice together with them. Ako ni per siblu ba kada ki wada papo kada. Le head of Papura ta do mapima la wada ta tidak plot plotnya ini no. Therefore, we would like to say thanks to everyone that come and celebrate with us today. At At the same time, after the ceremony, the wedding ceremony, our family also has prepared food for everyone. We would like everyone to join us. And also announcement for this evening at 6 p.m. We will also have a wedding, worship service at the bride house.
On behalf of our family, I would like to say thank you to you and say God bless you all. กับลือ Thank you so much. Mẹ, mẹ. Lê, thỏ lên 10 lọc lo. Lê. Cái cho bạn biết bài này. Bố sebut nama. Mình đồn họ lên mẹ cái thỏ thỏ. Bố sebut nama Jimmy Chua kita ke mana bang? Kita tak kenal ya. Tarik kubu. Itu apa dia? Kenal ya lain. Tak beda ada. Bố sebut. Kasih kali. Ada tu. Đó là lộn lành. Học quý vậy đi. I'm gonna climb you up on the thing. Get you? Masih kerja di bawah. Udah 5. Ali.
đi khó đi. Kau bom apa? Kau bom apa kau ya? Ăn